Bizim kanalımız yangi çıkış çıkara. O ko'rimli ressamni tasvir eti. Өмір бойынша мен әр вақыт санатмен бағлайды менің өмірім. Менің қорытындыма бір büyük teşekkürler bildirmeye, çünkü benim anam babam her vakit bana kol tutaydı bu yolda. Her vakit bana yardım eteydiler. Kahramanımızın icadi dünyası, onun arzuları ve erişmeleri, Kırım ressamlığının adetleri. Мен даган ишитим, сиз реставраторсыз. Мен өзім реставратор саймаймын. Мен реставрацияның нечен бағылы олдым. Çünkü біріншіден мен епіміз Қырым татар халқы өзі істейсің, істемейсің, тарихнен башлайсың авесленмеге. Bizim musafirimiz istidatlı ressam Zubeyir Kadrizade. Fevralning 14'inde saat 19'da kaçırmanız.